nuer mayom. Kwache nuer mayom bantu ke state. Enama ke group en chiban Shamala Sudan ke kaj polina matip. Mayom ke county, Mayom ke community has nothing to do with this. We are talking about a group, in a group, militant or militia, rancho polina matip. Okene chalwel gatir ko ba doge matin okan. Leno kene leo alaga ke kabalwe bari shwaya. Kai kage na mambi ke Shamala Sudan ache ba ke Mayom. Ache ba ke Mayom community. Aba ke group polina matip. Kubat ma chi polina matip kento kai kage ache ban. Kurana muke e ba ping Montwil, Winnikin Engwan Montwil. Baping decided to join Sawa. Kuleben Bay KFCRC, Kalui right now fi Barlaman, or Lui right now fi Aspelam, or fi unified government. So, group can you don't ping. Group كنا باكي 5,000 نمبيكا في السودان. يعني كان يمتين أو كان كيد لأني درجة. كايكا جاجبن كتار كي proxies. أجتور كي جران شوريك مشار كواتشي كير ما يدي أشكا use بيتور كير ما يدي كلام بيتور alongside SSPDF. Ke ran chori mashar fi 2013 bad ma chi tong kem to kir ma ya jira dungu jina kai kage yika ke division 4 ko take fi waraga ala sasuno ke ga division 4 kwa chika lo integrated into SSPDF. But the problem, that was only on paper. But these people, they still function by themselves. Ade qararat kin bihaddu al-masir bita security in that region. Kir Mayadi the junum control over them. Khalis. Achiru loy ke organized militia, lene ke falan abaka ke organized militia. Aba ke organized militia. Polina matip. Ala matip leto ke bi ba pinke ba diel ba pendin panchol mayomanwer. Ku yik ranchol Kir Mayadi yik use for 2013 before IO. Kumenyo madak achi Kir Mayadi kaja chak kachol ke special armed force. A special armed force hukuma zatu okay ajilum huguk lele ke ai special ayega jam especially ko weke na ben especially o kwada kene ko loy ben ayeko loy especially Kir Mayadi ayega use only the hurubat. When Babing decided to join politics, Babing left them. Kulu ranchol Ngwan Mointwil dictator Ngwan Mointwil took over them. Beqayada ranchol Matthew Puljang. Wanazel Gadin Henak. Kaikage weekend aben kagata shantai ke ranchol tutka when be ke tine ke weekend ache mat. Budget den e ban ke special. Everything about them is special. Everything about them is special. We can happen kiranjol turkau kakabe kuyika cake. I have said this so many times and I'm going to repeat it again. Tamam. So these people
they have worked parallelly kege SSPDF. Kaikage Kirmayadit himself has no control over them. Ayeleke Division 4 on paper. Ayeluela ka part of Division 4 and they're supposed to report the Rais Arkan. But Hakikatan, they have their own power of their own. Because Aji Kirmayadi Achaka you use proxies. Okay? Or Achaka you use encounter insurgents within South Sudan, within SSPDF. Kake Junubin. Okay? They're not only creating insecurity in Warab alone, they are creating insecurity even in their own region, Lir County and the rest of the Nuer counties. They have never left the side of Kirmayadit. So those people unity state, IO, I just want to let you guys know there's nothing called IO in this division. They are 100% under Kirmayadit. The orders come directly from presidency to Turkey, which was security advisor then. Even though in my last video, they're supposed to report to Ranjopolnang. But I wanted to leave that gap. They don't report. In reality, they're supposed to report to Polnang. Like they don't. How it's supposed to be done. Tamam? So, Hagigatan, Kaikage, Achi Kirmayadit, Achaka, you're used for a very long time. Now, these people, Achi insecurity, Achi Bay. Achi Bay in that region, the region of Arab in particular, the region of Unity State in particular. There are equivalent to Yao Yao group. Okay. Kay Morley. Phoebe Bor County. Kirmayadit decided kube meet mayom group beta polina motive be use kake militia kake encounter insurgent within South Sudan to fight along SSPDF. The same way, Nchikir Mayadi decided to use Yao Yao group or Yao Yao militia, Fipi Bor, against Kadanga Jongu de Faparnal Abak. Okay. Especially Kajongole. So Kaikage actually far away from Kirmayadi itself. Wakakage actually report, as a matter of fact, Kirmayadi ayekulu rewarded. Every time they create wars, Kirmayadi reward them with position. Every time they create insecurity, Kirmayadi ayekuyik rewarded with position. Every time they create chaos and insecurity, Kirmayadi ayekulu rewarded. It happened in Bibor, it happened in Warab. Those militia are designed to fight along SSPDF. Kirmayadi the Kilu invested fee SSPDF inama he invested in those militia. Actually invested fi Mayom, Kulu invested in Bibor fi Zaman Batayaw.
Ko kai kage ajika tao to create insecurity, to create scarcity, to create instability. Ko kai ka bin angai ke. Tamam? So now, kai kage, they were going akwal hog bor, akwal hog jungle in general, anakaj, they're creating insecurity. Their job was to keep Kir Mayadit in presidency. Their job was to create insecurity. Could be Kir Mayadit be like international community that in the end there are wars happening in South Sudan. So there is no way for us to go for election. That was exactly their job. That was exactly their job. The problem with that was Kir Mayadit was unable to pay them. Kir Mayadit was unable to pay them. Stealing, killing, creating insecurity. This is not a time for election. This is not a time for anything because there is insecurity. But who is creating insecurity? It was only the group of Paulina Matip, of which Kir Mayadit used in Mayom as insecurity in the whole entire Warab, in the whole entire Unity State, in the whole entire corner of that area, and using Yao Yao to create insecurity on the other side. And that is how Kir Mayadit was remaining in the presidency. What is this got to do ke kata riding leader parade? What is this got to do ke warap? I'm coming. Kilagan we get tari ganaben ekubangi yunu kene akilo inyal ana bahawla gule kun kene akilo inyal yani. Da kan haje munazzam kumunasaq. Kubaja ben wadi work by. Because when more young, you guys are so impatient and you are going to balai la wadi tawali who can joge and chow bangi. Kayanamin, I'm spending 30 minutes of this show by giving you guys history and background. Kubajala ekambanen kanabayani. Kayanawag ba edekachira lokaken. Okay. Lokudu kasaranya iwang mustajili. Lenien tari ka chagu awi ka bagit tawali. So awi bala tawali ka hin mushkila amben. So to jola duk panchar warap. E una alaga eken kege generalat. Uke ho ka jika page uka kan ho every year. E una alaga eken. Ere ki chambe dege melewe eno tari ka ki ku jogo ban warap. Kai kage ayeke mayega you use to create insecurity. E wane kan antartong. Teb na e matin en wuja yindi ko yindi matin o ken ki jaga ba jol gala twing ko kaya chure ke ko tonga tar ko kaya pirot. What is it? Ko ngina alaga generalat warab ekeni lina parek. Ana mutaki da mama ne so alaka te kaken. Fayana bala twing we by. Connection and kaken. Connection with a day no yen yao yao. Achi you use ke group de ke counter insurgent fi Upper Nile to create insecurity fi monarchic Monjing in particular. Nuer Mayom, kwache Nuer Mayom as a community. No, Nuer Mayom as a group of Paulina Matip, of which Kir Mayadit used them as a counter insurgent fi 2013. Kai kage achike Mayadit achika jabulu integrated later on into Division 4. Kwake gorut ke gata fi Division 4. Akin ka gweli, akin ka juli aran kia. Kai kage ake ka aref fi Division 4 ko crimes e kaloy crimes e kaloy ko insecurities e kaloy nobody.
أشران إكل كده رانا كجول كحاجة ليو ما في. So now هنا علاقة كم موضوع تاريخ كان شجابين يقول دوك متين لو كنت بنانا وراب كبنانا وراب كاي كاجي في الأول بعد ما شيء كتوركاو لأن بني community ما يوم كوا عنيكو exactly توركاو تبان كدي and how the توركاو كجا group وانا بس في الشمال group مؤتمر وطني how they took over رئيس الجمهورية جنوب السودان عنيكو exactly how they did it راجع توركاو عنيكو بن ورنو ين كمزروع عنيكو بن ورنو ين ملفات كبن كإنترست لوي بن 50-50 okay 50 إراضي الشمال كو 50 إراضي الجنوب عنيكو كمان كلا عنكو ين even توركاو himself كلا بلاقان كلا لين but what you said is wrong he knows the truth عنيكو دي بن ورا دين توركاو إلو كشمس الدين عنيكو بن إنه توركاو أبا في الشمال كوي مزروع في الشمال اوكي كتوركاو كل ما بينيوي اي شمال يلو طلبوا باسم عنيكو برضو إنه اميريتس توركاو يلو طلبوا باسم عنيكو كلمة فده خلى ميرما يوم بيتا في براكت مختلف اوكي يعني بدل ما انه هم يكونوا جنوبين بدل ما انه هم يشتغلوا بقوانين جنوبية بدل ما هم يشتغلوا بأوامر بيجي من فوق كي أجروا له كي معزول يعني بقى في كرد negotiation between them كجا جيوان أجين كنيك لوي إلا بدا كرد ضغط أغي كوبن كاتين أجين كوي كوتين يعني حتى جال تركيا اوكي بين كوميونتي بيا security advisor أغني كوينو ده كان بطلب اوكي وأغني كوي عدينو شمال السودان إنه يدفي وأغني كوي برضو إنه نمان يأكد عن جوا تركيا بيا في إماراتس برضو كان طلب كنا من يوجد تركيا كبرنا شوال تاني برضو كان طلب كوي طلب كوي كرد من شمال عشان يكون في سلسلة بين جيوان اوكي وشمال كدولة عربية كوشيرا عندنا كبري إكامة كاي كاكبن إلا بيا تركيا ودو كتركيا كوان موندويل كبابين كاي كاكي عجبن كاكي جيش polynormative of which جيش polynormative أنا شمال أنا use كي encounter insurgent against South Sudan. Kai kage longen aki kijola kaj. Achiban kake group kwa ngode karer kake mazulin. Agut yamen angode karer kake mazulin, including when Montuil himself elu kharraj Canada في جامعة غاهرة أكرم في غاهرة أوكي كبيكة دكتور كاي كاجي أكين كان لوي ميكس كي جنوبين أبا كي شماليين كورير كي كوانغور كنو for the interest إنه خلو جنوب كشمال ككتا في خط المستقيم يعني كاي كاجي أكي كان لوي ميكس كي جنوبين خالص كي غابا كالوي كي encounter insurgents for جنوب السودان كي شمال السودان كالوي against جنوب السودان لا جنوب لبن بيجي كدولة ككذا دو كمور كتار لماليشيات كوكشير بالويدن كلوي كيرماير كي use so كي غاكين كان دك memorandum of understanding خالص أكي كان دك memorandum of understanding أنا زي العرير كيف زيد كمويا لحد ما بدور كيرا المؤتمر الوطني بالو خش في أسفلم كبندق دور طويل ودور عالي ودور له إنفلونس في داخل أسفلم أوكي برضاء الكلمة يديد
لكن الموضوع هل إنه كان برضا كير ما يدير ولا لا كان يبني، لكن عندما إنه كان في influence خارجية يخلي كير ما يدير يقبل إنه كبتور كابتلونغين. فكاي كاجي أكيد كان لو integrate into SSPDF، أكيد كان لو integrate وأكيد كان لو melt into حكومة جنوبية وقوانين جنوبية خالص من بيكيك أقول Eunguna alaka ke prejo yalina break. Get to the point. I know that's what you guys are saying. Fayano belewe kurela kaikage any alone in the kaken. Now, a chicken mayadi the manchike kwet bilu integrate into SSPDF. I jika ba chapin your root could check a chalk special armed force. And that is the reason why in check a chalk special armed force is because they could not melt. They could not integrate themselves into SSPDF. Okay? Kalis. They could not integrate into SSPDF. That's why Chikir Mayadi Jenga Chak Jolke special armed force. It's special. Lena ke falen ade Kwanin ken, Gararat ken, ade hak bikway, ade hak bigam, ade hak bikineke Mayadi Bilweza Bichuping. Lena ke kai special. Ali bilu في شمال في أي زمن، Ali bilu كجنوب في أي زمن، وهم اللي حرروا مصيرهم. كير ما يدي ذاته أجر الله كلام وعوا في النص لأنه أتكلوا استخدموا. أكيد كنيا كجنوبين. لأنه مشكلة كاكن. And now he does not know إنه بلو ككدي. Okay, and as well, I just return. Kujakir mayadi ja damnyan kin kuliyom, kumid nyan kuliyom nyan dong mida gol kumid nyan dong min tomorrow. لحد تركيا أي شغل بطلب. من Emirates, من شمال, من دنو. كير mayadi ما قدر يعمل أي حاجة. Kujoko politan kake special armed force. On the paper, but in reality, now these people, they have decided bihok bikega kwal. Ukaya ben achi community kega ben. A group tunga ke chikir mayadi ke chaka chol ke a special armed force akega ben. Akega la don, akega la tweet, akega la puk bihok biga kwal. كوكير ما يهديت ما قادر ينطق الحقيقة. وهكا جايك أقوال زي ما قلت لكم قبل. أيك أقوال كبيكة كتتكيج. كتين كهوجن بط. بدك أقولي كنياك بيها في الدول العربية. وجدول في الفيديو الفات. جابوا insecurity in the whole entire Panchol Warab. Jabu insecurity in the whole entire Pacha Warab. Kuwarab magadir into kayi haja. Al-kalam ramin bidayat. لحد ما تيجي جابا يقولوا موضوع فعلا بكسب. الموضوع فعلا بكسب. لحد ما جدقوا فعلا انه الموضوع يعني بيكسبوا فيه كتير. فجنرالات some of general في Warab, they have joined them. بعد ما جاء اكتشفوا إنه كير ما يهدي لكنهم سيطرة على الناس ديل. فالكلام بقى مغنن وبقى منظم okay against the people of Warab. ليه؟ because أكيد جابا يوك إنه كان جنرال ذاته some of general Warab أكيد جابا يوك إنه كير ما يهدي ذاته أكيد سيطرة. تنا كايكاك. Aki yaba yogu kaika zatu, they have upper hand. Big J1 mi kwak Arabic kubi nyai kwa kega nyai J1 tidenta yentun yani magul Junuba Sudan tekbay kay lwele ke dawla Afriqiya. Kwa jini malaka khalis ke dawla Islamiyya.
Kubad ma ji junub centek bay ake exatu ake ga kweb junuba Sudan bibe kwa la rabitani. For bad ma inu yen some generals from Junuba Sudan kana from Warab achijaba yogono kirma yadi zatu achunum saitara ene chike chuk jabe lotte na math kati achika chuk be lotte na math ene kai kage ya bana kol chali bi bana kol chali bila doin ku chen ga hok pe yike ku bit kai ku bi ku tui ku chen ga hok pe yike ga kol chali ku bakai ko la kai panchola pu ku chen ga hok pe yike ga kol chali ku bit kai because angi kunu kirma yadi will never respond. وده فعلا حقيقة لأنه حتى governors كتيكا بي بانجو وراب أجرانا بيرتن so وكا ولو حددو كقبل ما ولو حددو كده تيكورد في قرن 21 2026 جنوب السودان دولة أننا ماشيين ل20 سنة يعني من 2005 لحد الآن أن إحنا ماشيين ل20 سنة كدولة كده لك يانا إنو جران جابا جران بحق مواطن كوك بكلا بيج والغريب في الموضوع إنه حكومة المحلي انت وراب كلهم اتفقوا ودا إنه كاي بنفرنشول ما يوم كابن كمجرمين اتفقوا سبحان الله كيف بن اتفقوا ودا دنو كاي بن ميام كمجرمين ياو بيبي كاشوار والغريب في الموضوع انه من يوم داك لحد الان مجرم دون جيغام نوماليو وكميشنر ما يوم الحكومه كما يبان اني يكوان لانه مواطنين اجيك كميشنر كوان يكي ما يدري كميشنر كوان والغريب في الموضوع انه كميشنر ما يوم راني يكوان يكي ما يدري وكميشنر ابو ولا كميشنر توني كجا كميشنر كاي كاك بدا يكي ما يدري كوين يدري كوان يعني والغريب في الموضوع انه حتى الجوفرنرز رانا كوان يبن يكي ما يدري جوفرنرز كوان So governor of Unity State, ekirma yane yakwai. Governor of Warab, ene kirma yane yakwai. والغريب في الموضوع إنه كاكا كيكان يجوكلتو ما حصل مرة كيكان يجوكلتو كبيلو يقول أوكي يا أخي insecurity إلو راني نرويجن كن بلوك دي أكيد كان لوي كاكان تينكو نيج عليك الله بزمة تيكا كيوا كان تين تيكا كان تين كنيج كلاكيان they never did. يعني governor Unity State kuja commissioner mayom akika ngmeno kultok kuja governor warap kuja commissioners warap akika ngben kunyuke kultok betinga yani choka deal this insecurity what is creating it never akika ngich والغريب في الموضوع كمان إنه the most significant insecurity أكيد نبندنا mayom أتوقع نبندنا وكاي وراب akika ngujukotok wala general warab akika nguj community leaders warab akika nguj commissioners warab akika nguj salatin warab akika nguj getting governor himself akika alwe kule jamaa nenda barabtal muallim kida loku bula panchol unity and let us find out exactly what's going on. akin liqa akin meeting to address insecurity issue mayom ke warab it never happened. Akin salatin la akin ban la akin hatta civil society mayom ke civil society tu akikang yu ike tu yeto waraben akikang yom to yani خالص akikang yu. وكمان شوف يعني في بجاء جوك جنرال ليو عيان
ke governor warap akika nyu kontok ke ran jol ngane mo twin ku yaran jol turke ke community leader mayom to find out what is creating insecurity. They have never came out with a strategy to how to solve the problem in the region. They never did. Alena yang yatkhayelu لحد ما بجال كونجلا بين متين في position تاينتن. كاي كيلو من يجوبن أكيد يعني حتى أنا بستغرب إنه بني لنا يعني متين أركن أشي شوار بيجا ده أشي كدوم في جنوب السودان في جوبا لك أشي لك أشي corruption كشي glowing ko aji ko dom kurir ke usijini baya le himself kera jo ma kun la ja ka yimat jati ku kai kan ko lo group den ko kai dom kule yom gule kai arir ke usijini yedu kai ka ge ka ji kan kwal fi Juba Sudan ku baya lew ajil fi warap ko ki kan yu ko tok ke kai ka ci corruption lo fel akika yu kan man mo ntwi kwa kika nyu ke tut kew kwa kika nyu hatta ke division 4 ranjol ma ke puljang khalis akika nyu ko tok ashalu ku bingi exactly ngulu mushkila wal gharif al mawdu' the guy and this is somebody I love very much. I love Uncle Leo so much. Uncle Leo appeared to have so much powers he position and he did not have powers when he was the governor of Warab. He couldn't even solve the problem Kelo River Pancho Warab. I get him. Akikang Yukoto. Governors Warab, Akikang Yukoto, had dealt with MPs. MPs Warab from Twitch. They are Pook, they are Walk, they are One, they are Quite, they to know. Akikang Yukoto MPs could well kill Gola. Panchol Unity State to find out what's going on. Kaya yazatu akika nyufi barlaman yom to address the insecurity issue that is happening few warab. Akika kang lo kultu never did. والغريب في الموضوع إنه كاي كذاته يعني communities كان akika ambiat يعني pu akika ambiat tonya akika ambiat Twitter kikambia Twitter bezara na nya kikambia leni alile pare go jam te ken mayare chere jam te ken mi twi bra jam yideng du ko we are talking achira ji jam MP zana jam lekina je jam fi insecurity wara a jam ko ko gi lakina che jam insecurity in baban chol mayo والمشكلة في الموضوع إنه كيك أكيد كانوا identified يعني they seem to be anonymously to agree whether they know kage ben mayom kage ka criminals. Them na kege kanu identified kadi whether ke criminals kuke ka kika nyuch okolto. Kubika mayom jale kege le kage ben kage ka criminals. والغريب في الموضوع إنه أدق report from locals communities, from local leaders, from Salatin, yelwele no kai kejiban tweet, ku kai kejiban apu, ku kai kejiban toin, enu kai kage kajesh, ache uniform. Kapok kule ra dung kejito kage uniform, kwade their badge. So is there kai ben ache community members, kai ben inama kaka yawen affiliated with Division 4. Kaja ben affiliated ke hukuma itself. So warkena chakatinga lira pare. Aja ko surpin kwa mu badge ka kot. Kwa chika nok ena ga tajiri ka bechulo. There have been numerous celebrations. In one point ile loy fi mayom. Every time ma be community blue cattle raid kunakai kan one point ka loy celebration in his own backyard. Celebrating the insecurity Entulu created. Celebrating the amount of cows Kachika kwat. And yet nobody ever hold him accountable. Kwaka jaben bagabele lina paregalo ka lui threat bagaya lu threat warango. Isn't here's the thing.
we kulia ku chuk tina deal. Tiliwe chuk tina deal. Engu kere we pain to hold when twil accountable. Engu kere we pain but anjol Turkey but we hold accountable to the crimes that are happening panjol warap. We kulia ku chuk tina deal. Engu kere we kan lui tama ku jar kurut bala panjol mayom ku bagdedi exactly what is happening. We ga chuga deal kulia ku chuk tina deal. Engu ki wa kang ben ba kai luet ni kai ko chol na ke kulu yom ke ka ya mun ke yuto ke attack njir ke we ga ya kaman kulia ku chuk na deal engu chi ko ku ni pe kene ko mo wa ni ke ka pay every time ko ku na che pe we ku ta chuk na deal e war ngu chi we kene klorat panchol warap engu chi we gene jambi chi we gene jambi je kan. So isn't we got to chuktin. Kukulurat angeke kuwe you guys are part of the mafia. Kechulu unite, we panchol we rap, be a loot every month, every couple months, every year. What a chuktin? Kwacha chuktasin choka deal, enguki wero kang jot, barata te maalim, kulake panchol mayom, kubagdedi nguluret. Ranjo kiri mayadid, tenen shat or a pay. Ake corruptees, kaya kadom. Lon chike we just chike ka kwal. E nguchi kiri mayadid chen kaya hokwal. E nguchi kiri kadom. E ngukiri ngwan mo intuit kang ben for questioning about the insecurity they are creating in Warap. Ngay ke warango? E wenu kaya kage, aje ranjo kiri mayadid kiri dam yan chen. Later kai kagara Junub kwachi for the interest of Junub. Kai kage aga kan Junub palping alwe Arab shamal wa ken kaloike. Alwe Junub do ken kaloike. Lakin ke kle aki kan lu ke Junubin. I am not talking about Mayom County. I am talking about those group polynomatip ke chikir mayade ke chika you use. Those militia ke chikir mayade ke chika you use. Ukega lui twitch kwa puk ku pancha waraban ke ga lui ke terrorize today. That is the reason why I can't Bertin. Kirmayade che Bertin, governors ache Bertin. Kwa ke Bertin choga deal enguki ke meeting kang chol kotok. Okay. I have never seen MPs twitch coming out kulego kene we bulu address for once and for all. I have never seen MPs apuk coming and saying we want to address this for once and for all. I have never seen MPs Atoin coming out and saying we want to address this for once and for all. Okay? And it's the same thing Panchol Gari Alban. I have never seen MPs Gabebe could go we have to unite and sit down mayom and find out exactly what's happening. I have also never seen them demanding Birom Ranchol Kirmayadid getting because of what's happening Pancho Warab Kuja Panchol Unity State. Khalis Akira Kanloy. As a matter of fact, Kirmayadid Ayakalu rewarded every time. Every time they create insecurity, Kalu Kirmayadi Kalu rewarded. Good example is that Ranchol Gwan Mointwil Kirmayadi rewarded so many times with position while insecurity was happening while he was the governor. So isn't hell we better again Kirmayadi Kachingi. What are the insecurity and or up and Joe Arab and Rachong Wen Mointwil? Do you want to tell me that Kirmayadi did not know? Do you want to tell me that Ranchol Turkel was a security advisor for so long while insecurity Alora by Penden? Do you want to tell me that Kirmayadi does not know about that? How do you become an insecurity personnel
while your region are the one that are cattle raiding, killing people, creating insecurity, while you are a security advisor. How? The same thing, Rajo Kirmayadi, Louis rewarded with a position, but Machenka Panchol Bor, Kupanchol Jongale, Chekangtao insecurity, Kulu reward the position. Ezen Kage Ache Sutfa. It is planned. Ache Sutfa, it's planned. Kwayaki Mayadi Yaping, what are they no yen? Group yao, aqual meat, aqual rock, for yikat insecurity, what you gang welton. And when he got the chance to speak, Gobayo could away, and who can work at Kutong attack away. Meaning he was encouraging base citizens before root. He was not there as a leader to look for a solution. Tamam? He was not there as a leader to look for solutions. He was encouraging communities, he was encouraging counties, he was encouraging states to fight themselves, rather than him finding solutions. And later on, he went and rewarded Ranchol Yawyao with the position, meaning Kir Mayadit is encouraging what was happening. The same way Kir Mayadit is encouraging what is happening in Unity State, because Kir Mayadit is using Unity State against its own people. Why would Turkey be put in the same position and even higher every time? Why would Ranchol Manimantwil put out a position in this position every time? Why would Ranchol Puljang, the same person who does not take orders, he can decide, I don't want to see you. I don't want to talk to you. Kuchira. How many times Chika Puljang Chol Benjuba and refused to go? And yet Kir Mayadit never arrested Ranchol Puljang. And yet after house arrest, I can't get anything. Because Kir Mayadit knows exactly what he's using these people for. So in short, Kubalaweki. Sorry guys, I'm just reading the notes Kajakalo earlier. So Kubalaweki, Obalawe mi warap, whether there inu mododa akbar min maitu betisawaro. Al modo kabir. Getting. وعشان الموضوع يتحل وجاوك يقولوا ينحددوا عشان الموضوع ده يتحل لأن أنا ما هسكت أوكي عشان الموضوع ده يتحل لازم big governor of Warab لازم big commissioners of every single county Pancho Warab Bangmat Kuramke Unity State دليل على ذلك Kir Mayadit took a deal with solution with a keep Panchol Warab with a key town under a state of emergency, could take it under disarmament, could take division day, division 4, okay, encounter insurgents, pelkek, proxies that you use pelkek to displace Muwatanin, to harass Muwatanin, to kill Muwatanin, to loot Muwatanin, to create insecurity in Muwatanin in the region, and yet Kir Mayadit is not saying anything. Wal Gharib, inu kai kage, akini ka lui punish. One yom tok kila akini ka lui punish. Akini ka lui disarm, akini ka mai, wajingi ka lui ke. And yet these people are working under a special armed force under SSPDF. And they don't report directly to where they're supposed to report to, but they report directly to Kir Mayadit itself. The most. Kawai Pancha Warab, Obala Wegala, and Ubanya Ila Wadu Elina Parega Jam Kia, Guerrera opposition.
kulina parega jam war wujene ba kir ma ya di bunuko ya kala we la kir ma ya chaba lu criticize ku wachana we ka chaba lu criticize cha wari ajani yen lakini wachana yo kuno yena chena gararat ba loy rane lu criticize man eran ngikino ne the power ko ne gararat loy marhala chikir ma ya di do la yen mo mi warab kir ma ya di ken mu bay ku kir ma ya di chena gararat loy kuma shakal ga tawo gudun mutin okan kir ma ya di ngiti for the last 1 year and a half. Let us be honest. Fayan ku belwel tin kai ke garara loy panchol warab panchol bargazal. Ku balawe gala panchol warab mutin orken. Aji jal kir ma ya di ko. Aji belwel bas. Aji jal kir ma ya di ko. Ek dang en chik ke lwel. Lakin yi jo di aji jal kir ma ya di ko. Kir ma ya di chi man. Kir ma ya di chi man to the maximum. Waka de real bikir bi nyanyin bura chi nyanyin warung e wanu ke they became victim of Kir Mayadit kira chi ba ke ban ko ba kir be ko maj ko yene ke man warab and warab paid for it Kir Mayadit chi ba ko jel ko di chol je wan ben maj a gwich nyan gara ya tinga kul ka nyan pat kumit kulo ke tingde kulela bargazal pancho warat la ka majje wana gwe you don't walk out okay warap Kir Mayadit la tungu kwe wan choken by pin kulo constitution kwe yen kulela ka wi mai muk kia babai ba yala ke mang la hadma budut ke mang himself kuya ke warab en cheloy okay warab abit warab aje ba lu ke ina cham wiu kwa lo pancho warab ko wiu a chi ka gati amara da chi ka gati khalas shawara zadu ali hamamat zadu ali wala pancho warab akul keting ka hamam nasih lebih tengkira mafi kualen gobrioj naman chike mai jong gobrioj go jale kayen kabe matar kabe ya panjol bai panen panjol bai panen se ci der kena ya dure bai panen kena ya dawali ku matar kan matar kon angur ki to ko gutche men tamam de bar ma ci gobrioj okay Kir Mayadit da chamatok kwa cha wana bin cham ke na win ken ka ba win te oji ko win na win te oi ko era ji cham la ki a win ken a wan che lu ba ka oi nom nyal ko lu long tin ke ka cham rot a che jang bin cham te lein ko jog ma tin or ken ke yo ma ka da hukuma bin ke ko ra kuba che ko lu bil hata motor ka jog akiba tok engek la uche ko tup kan ka tiar nyeke ben ko thot bana lo bai bande yan hata matar sa uche jelat matar uche tungu jero ko tubo ko mit bu ko be lo ka ke thot yan hata matar sa to matar ko jogo uche jelat min khajal bas en chi ga ja tungu ane ni ku jogo tungu jen ke maktab ko jog lo ko youtube lakin zaman da ku lo ora waki zalla bela ba wo ya dong tun ko biyo be za do ma fi wo share ko ben ko jor chok ko ben ko share ko ben ko jor ma fi ci ngi loy ke ya hatta ke zara ki lo warab ma fi ayi mo ko ta lo ta hamu o ka lo ta hamu pat lakin ale ben hagiga ko mi warab zara o ga man Kir more than all of you because bukir jam yar waru de matar ki de musaj fa ki de highway ki de shawari ki ya ina ma de kahraba ki hatta kanisa nasiha kila ki kanisa papa ki de kanisa wanda tun kanisa kwa jok ajityo kanisa kwa jok mashele 150 sana ajinu malaka ki khalis kanisa ki hata jama zada kila
jama zato akila buja lwele jama da ratun ko waje ko bujor hatta jama zato akila kanisa zato akila mafi achin jila panjol ko juk de panjol warab achin jila acham bugal lwele galien ka waje nyutin hatta jama akila college akila ayi mune ka jongole o chalat awala da bak ku jama kai bai bandet jama ko wana kai to yetin jam at least jama rare kake lakini wo wala kunin jama wala do kunin college wala do yani o ka yubi mun kan sabo pancha warapte acin ta ko ore do lumbai re hote o be da kullu ene wonne ko pin e ba lwel ku bu hok mo watanin be ka bay nyai ok mo watanin wak bay ok mo watanin ka ja ka be kwel mo watanin chin ko ya lwel ga mi do warap ke lazim bi ko ke wona wiye ke wona ko pin ko jinga joloy ko chiroi par ko cha warap aliu mafi kaya we bay ku be le we ki show kan ji latin jang bin alatin ga won de wifi alatin ga wifi okay ki aka ben kai ka mo jang de ko lwan aka na ben be kulen mi ora ba bior le nga na cholen ku ben la tne ngek aka ga wi bi mo jang be ka gan hatta yi nu cha bi jal peacefully a ju wi bi jal peacefully a wi bi jal ben kai ka bi wa lo ka yi nga ka chol mi ora ba bior kwa yi nga ka chol nga ki to ku gen ben ye mo rubra tendele no ben junub achin ya la ka ke mi ora ba bior de no malaka ben ba ben ba gam ko dom junubin ku nyeke lakin hatta ben za to chu bi gam peacefully awi bi junubin bala ka kai ko awi bi warap bi bala ka kai ko yatin fayan ku bala we kai wa dai ku kai wa dai mun to won o bala we la kana pa cho warap ata warap yatin ka do na warap ata warap ka we general da warap tin we ro yug we wili we kani ka bodo ma bu la kat ba la bane ma inbox ba ba lo hadado ka ku ba ka lo ne ki kal meeting mat ki yiben we ben mp yiben warabun mat ko yi salatin warabun mat ko yi ku governor warab mat ko yi ku lak pancol mayom bu wotin ko wala mayom ku kal meeting kulwel ke engukin insecurity bay pancho warab every year engukin wakwal every year ko yinga ke masulin mujrimin ka ke awi bukoting ayo ko ka mujrimin ko ke counting because you cannot come here identify the thieves while you thieves are can counting Kurani elwel rane any thief ben by banen they have never identified themselves as thieves yine ke lwel ka thieves lakin ke ga kuru lu identify ke thieves so who are you to come here ko ba kai ba mum nim pin le yinga ka thieves so we chal meeting bu woting ko ji meeting chol eto dere ke grow nyaay ga kin bal de kir mayari ku nyoy ko lwel kene ke la muto ga this year kene ke diak e lazim be state of emergency bi nyaay ku buduk ste wanter between my yadi do ban get it wang de ku ba ton ku ba pu ku ba wood kadang wood kadang warab ben ku mar ka wi ku tinga ta bag loyen a che ki ya kan china jol disarmament kuran jol bolwak mun bi ke yen akika ang bertu na kolto e kana ngok ke tu jine ber lakini era akika ang ber kana kedi dan nak pacol warap kana hok nyai kana ka nok domi kana ka nok run to bin akika amber tu kolto bolo wak min bien akika lwe karom ke ran jol ngwan montul ku yen ke ngwan montul are good friends bolo wak ke ngwan montul they are very good friends akika ngam telephone akika rom akin meeting kang chol akika kang lwe chol ka koktin ku buti ngulorat it never happened. So bolwak zaman te ngode yintin you can continue 2 hours you can only sit for 1 hour if you can sit for 1 hour kaya ani arba meeting ba chol ku chol mo chol salatin pa chol harapan fukuru makan
kulake banga nyuj cho ka yin cho chong nyuj ka chala kai ko ka nyuj you can stand a chila ku cho ran cho garang mobil cho la because garang mobil ma tin ogan lu nyindu if you cannot sit for 2 hours ko cho garang mobil cho la ku bede exactly alir ken e bana utu no ko buto kadi kwa chaga jam tin isn't where our the root cause into insecurity into what happened within our root cause aji akia ka the only way in bentuk e ko meeting bichol ranjo kir mayadit e lazim bi report kamil kudalu e kir mayadit ka che yo kir mayadit kila South Africa for treatment angor kiben a good chairman getting kir mayadit appear a cam MRI ku x-ray okay ku ja blood test ko ben betin be iznala getting kir mayadit ben betin ko wan kin Emirates ki again abu South Africa belage ka kam tin ente kir mayadit cam MRI ke ga x-ray korane na gararat nyai matin organ abela we ngo bagloy ku kir mayadit zaman ka che gararat ka che ke nyai kati kir mayadit zaman ka che gararat che nyai so rana gararat loy kane moy ke yen ku teke ku lal ke yakhi salam ku peace ku security ben kadi panche warab tamam teke ko nyoke bagerich lewa ga yo gnu kana che gto wo bakke ku lo ka mete nunu rut ko tweet mayadit e ban ke group de ku ba pu ke group de ku ba to ke group de ku ba kwa ke group de ku ka ko te chili jiten bi ban group den ku lo ke malisha dun le ke mayadit le ka che ping ela bran ban ga malisha de so we lo ke malisha dun wa rap militia youth group lo ke wa rap militia youth group lo ke achirande ko loga de chuloy ka yubrut ku chin ka chwar ka te chili mit ka ta po ku ja mit tron ku ja mit twit ma yani ke ho nyo ta ho tin wi je ke hinga ku ma je ka ni ma ko chale kwa cha ka mo ka ta ke container chi mo chi ran chol ngadi on ra wan ka ta container chol nga ko wan chi at ba lu da le jer okay chol kwal ngadi on taw ke container iten bi par container ich ashara de chwar ko chitke ka chiben chitke tamam fa ku bale we ka ken aje kiya ka yana ji ko ta ken ko ya dina parek gwar ka chel wel ta ken masuliyen ko we ka ya riya chale we le we ya riya because yana kikan la patol Junubin Sudan yan an kikan la patol Junubin Sudan ran ta baria yera re ka we kuram piet baria yera na pyo waleyen laki ran chin pyo lai waleyen ku jaran ku tleyen tin en ran bolu de muru actor because yara le banyu te ken ku duna jol taran we every day ku yana kila yana ki kang la panjol junu ko ka kang ting ni panjol twit by panda sa da ka kang ting okay but I have committed myself biya ku duna te every day so ran chirken baja lui threat warangu ran chirken e lazim bar yojin because yan and junum interest walayan ku yani about wan kikang la e pan kikang la e ni wi bala so we e lazim bangin tidian because yan la banyu ten ku ga kun ka te every day kwaran tuk dombe wegi ba choli yabanin ba yeb ku tapin yani anjinin ngong pantan tan panchola yer anjinin ngong andu ka mozaf mil ja ka topin so ranjit kan ba yari ha kedi so we palke ko gari ha ko tinke enu yen bulu to kadi e ku bangi chaping yana ki kan la junub kwan chi pyo la junub lakini la bo yeb
Ranjilo Yakin, Kachima, Lumar, Keloyakin, Imbajo, Yabanin every day. So wait, it is not in your interest, Bagaria. It is not in your interest, Bagalu Radia. Halis. Leno around the cool run and area because I'm a mother and Monokoya Haja. Where are Tawibala? Yes, Sudan and about the little way, which I did in a week. A Kapian would wake, Kabayalo could hit in a week a can. Yes, I'm pure bang, by the way, for your information. Ran bang with him and era, we be a bang besura, which you go where Qualke, Cobraba Louis rich. Yes, I'm a Tawibala. So you guys should fear me rather than scaring me. Layer le boraj more than a blue garage. Kwana kiyan Canada taken ko lu ngor wo lu ki investigate ko you wait. Lakin al mushkila ya tanela ba nyu take every day. Kwaran to kwenbe wegi kwaran tila ya chokben ba ya kwenbe ko yin ya bata for social media. La haddi ma junubin because ben ko tin garaidu. So it is not in your benefit. It is not. I have more upper hand than you. Chagping, I have more upper hand than you. Yani azatu anchela dual nyake whatever nimrialtin and a dual manwegi. So wait, please. Akariaj ran wanaka yukana bariaj. Laki ran chala bariaj, Jimlian, chala bariaj halis. Because then I have more upper hand. I'll have you taken 24 hours. Internetekadia, telephoneekadia. I'll have you taken good run your terrain, had to be in your bangy. So it is not in your benefit. Malili in Luyan threat. It is in your benefit only but to tamal mahai. Like in a local balu threat, it is not in your benefit. Chopping, okay, what up? Dog on reach. Baga kong riaj khalis leno na ma amfa ino baga riaj ana amfa ba lu ye lakin ma amfa baga riaj yete leni and I have upper hand ala ba waye basaf ba waye basaf brana da ting social media ko marat so it is not in your benefit baga riaj fa kayen we bai aya yokonu yen hok e ka kwal panchol panchol bantu kwa keretin panchol mayom kaya yogono ho ka chika kwal in the last so many years ka ho ka gura bija pai da bijimi fi kalaman chalwele kon wani no ho ka chika kwal bakala maj panchol mayom lena yo ka maj ka ho ka chika kwal in the last so many years gura chaka yo kara ok aye ka kwal lena kage a majmu'a munazama a mafia munasaka a network منظم أكيد أوهم مواطنين قال كنيا جك بيكل عايش في إمارات وكيا كنيا بكيات في دول آسيوية بيوكا بكياتن لأنه وين رد area work by so إنك بلا work أكن so وكا كيا قال وتاكي ما يوم يجي تدي كشوكا بينتين ويليو so إذا هوكا كي أجي قال بيرف ما يوم إنما كيا قال بيرف تيجي كتن fa kede ku bele we ka kan enu kede ke tijara ku tijara ta miru warap ta ke jokten et tijara ta general warap ta ke jokten lena che kia ka general warap ku ka chamat bila panchal mayom good ken good chera lo every year good ton ka no ken every year good chera lo yati lakini nama because no ke ka ta jokten it is the reason why chikel yam tan khalis فكيين عشان الموضوع يتحل لازم إنه بسلاطين في كل أركان ورا بينوج لازم ب civil society لازم إنه ب commissioners بينوجن even though I know إنه some commissioners عجيك الوقت لكن لازم ب commissioners بينوج في أركان ورا بينوج كلك بنجار ما يوم كنيوي كرانجار من منجوي كنيوي كcommissioner ما يوم kudirke yanzagli ngolorat lazim badak ittifaqiya tawo ko alwelke ka mujrimin chimen wega lwel because ke ga chilo ka mujrimin awe ga yule ka ke ka mujrimin lakini aya ko ka mujrimin ke lazim yakun fi taawun
benkum o bainom ashan ba mujrimin ka ba ka wije ke yinga ko lui ke hold accountable ake ke bardo ake muhim jiddan eno we banyu yake ko bagde de yene kan e gijela cher way ko wala duran to kir mayadinom ko tienke if division 4 should remain there ake ke ka last resort e ko be division 4 pinyaiten division 4 e lazim pinyaiten ake nyaye ke lazim no biya kai koke ta hukatin ku chen ka kai division 4 5000 kai wan ke ba poli matip buka nyai buka lo wazo fi kullu makan fi Junuba Sudan ku chen ka kai koke ta hukatin fi division 4 ashan no kun shiro e kun fi muraqaba tam ashan da kullu rad ka division 4 ka ba ku division 3 ka ba ku division 11 ka ba lakin ake kiya ke lazim kun fi halwa bai ya taban an kita fi military so ka divisions military aka ga dai bas lakin division 11 ku ja division 3 ku division 4 aya ka dai getting ada ta wotin ba dai ka ba lo fix lena as I told you guys no yana kira fa pan Junuba Sudan fa ka yen ne ku bele we ka kana che ka ka yana ji to ta kan kwan ko ta kan ke ne solution ka kan getting MP the twitch I know you guys are very brave and I know you guys can really drive this thing. So MP is a tweet. I have the blue step forward, okay, and to drive this kubakai the twin. Community leaders, Jima Rajol Murmayar, Ranya, very brave, Usiasu Dubalmasi. For Rankana and Yarba community leaders, Kerewa Pajawarap, Bakalui motivated. Kuchol Kegabin, Kuchol commissioners, Kuchol Banyaban, Kulakai, Bededi, Black Achakia, Kaya brain only for so long. Fayen work by and ban quiten, periodly a pile pancho juba, getting Kanaka tooth Matino can malone rap, Kujam alone the geek. Matino can Malono Gali, Acha Asher Alif. Kujam alone a big rap, Acha Hamasash Alif. Getting so Rab Matino can say any beod. Rabda and one young, Jirani beod. A big Gali, big Uganda Matino, the geek, be Asher Alif. So I know inu yana kira lebu we wa yat we malwa bekala yat telephone ben kadada ben ke oj. So show kana cha lo le masa akina won kilibiran a big ogale to blow below afford. Lakina lo wa kata hoteli kanya ke ka be we. Elu we cake. Okay. But I know the situation is not that great. Situation is bad. Okay, situation is bad. A big rap a ja 15 malwa 15,000 جنوبي كتير كجا بان الجنوبي يك 30,000 في اليوم اوكي بان الجنوبي يك 30,000 في يوم كمالونا راب 15,000 so I understand situation that you button ache situation pap lakini yan kana lo woy asharana nyaj ache jang ke be woy kete aka nyake chuar ke nyu ke ga be woy fa ka we jale we bai ende ban ko tene kan ayana julpin ya ga ni to we ga ba tap ache ke ya ga mbo ko te kan ko koman ko na ba kwen